Kukafunga ni muthenya wa wendo. Muthenya wa wendo. I don't understand. Ni muthenya wa wendo. Hao si wendo ni wa kila siku. Ndipo ye katu wetikele tuweto. Kindu kila wikite. Tiwe wina thina. No la thina. Ni situation. Thina just situation. Ni wese hayo kaamuka uwe. Ukethia ni Christmas matuku 25. Unaona we alangi mandete makweta ne moko maundere Christmas chao na kumba that time you ona ndwena kindu chao ya ekachabatie na utambwe ziko kwezu ona yuko pende mitambwa iba Christmas ayo mitambwa na waendere ki kwanza ni waendie kuliba ndio kenda musibona ndo makwa unaendelea kutanya Christmas tutambwa Christmas ana mwaka mo no meto longi hii ngizio ndeno sarakasi me mara bandike to Yesu azio matuko 25 yo bandu ko matuko 25 niba tiala maigwo ao ao ala maigwo izia one ngiro ndatu tutiane ko waibo waibo jaibo ne babandike to kinata dikiro baya bungeni zizi ndilo tofauti ajeno ikira kwekero na kabulebu kinata ye mundu to amoni pela twina momeda yo okay ndio naona mpaka family yake ilio musisi wese makanga la medha ala mamoni yebenje nelezo ni ko keta itaona kinata itamwita oneta na huru president yeke wa president wambe mwana ene wezio twika makera makaiki yaniki historia ndo bendo medha thank you ndo medha Moni na maiki na meka la yo tuilie na then kalande no tuilie Yesu ya go to there kwela ndo medha mego yu Yesu aiba we Yesu ndende kabela naumu Yesu ya kabela naumu neba kabela naumu kai weto ne satakata ubingizwa hii kanondu yukabindwa niwe twaka ugo watabwa kabeli naumu kai kaloleni kaloleni ba baba ona Yesu ndo atieka bandu nuzambuku bandu ukinete bia ba lolo bandu ba ne mezi ndo nuzambuku ne mautabye ne ba Mujanja bandu bona kama kina ma Yesu possibly no tweka no abetile ku nona ndo abati yo wo wito ju ukamuzongo aketiyo taba maundu ala mazeo mambi ya kumana na kulawi Yesu anai mundu mio da moyuti la moyuti mundu mio tio moyuti na mundu mio na undu moyuti ti mozongo moyuti mozongo ide ni dero ele kwandika Bible tuandike America undu tuisende to sia Yesu ngati onoka tukize maundu ala Yesu weka na sia bayundo okonia ndero sia mwingo for example ni muzongo we bodima wezin na ma watengali bana badinde wa batembelo ku ana ala meudhini huko na wana muzongo kodima ambe ye na ngali either maundu nele ambe ya na ngali adelelwa kana capacity ni ngali tikindu mungwaja njo wana moga ku tuka maka kombo ngali actually nesie kwithia andu awona ku atali tia imela meathi mundu akita ku university akebanga kazi miaka 10 iliyokite ngadi Africa na kambi Yosef you don't atathi you don't ngakwira na muzungu ngotetho aje ngale na we mwana ku you Yesu ambe yewe ena thino ati awana thina muzungu no asie we mindo ne ya ng'ombe choni muzungu ibosia ya choni na ndema maternity ni muzungu wa umaba akayo mesia ateuya
Mela miongwena. Muzungu webatu. No muzungu weba. Ogawe mundu mwino mine mela miongwena otewe. Ha? Ogawe mundu mwino no mine mela miongwena otewe. Nye. Ndao ya chao. Leu kwani Yesu chao utaisa. Toyata bibio ni chao utaisa kana. Weze mbayibo ndeze jeneza nilaji utaisa kani sapa. Todo ba kwa moyo. Weze chuo ndaisa no moyo breakfast. Ndaisa no moyo lunch kani sapa. Todo dry ekakunwa Lumina mo no. Ya? Lumina mo no. Ayena mina. Ora ajao. Ya? Ora ajao. Mieu. Dayara. Sindi ya milemba tesu. Ndao ya mela. Anafundi yesa. Kana. Dayalanchi. Na breakfast hivi. Na kimuno hivi na ulikosea mzee nundu ngona na ya lunch. Sapa nikafly. Kibe kitu obetwa. So ni umeyasia. Unless uombe yeu. Lakini ndizi yeso kana akiti yokela ateuya. Lakini eto ikiite. Anawe ni okiite ni wa minie mile na votie. Nikiote ko ikiasi yo matuko 25. Aye dia ga gugule ninga ninga wandu abaibone. Yesu asiwe matuko 25. Ando ala atumia alama yuko ni monie. Ibundezie kutania lakini ene zikilaki ukuvenia na utoni na utoni oyute kagaga we ningwiyeleza nakwe kagaga na please family sit to understand au me alo kuona mundu ume ayuzungia naye angenetwa cha finance you Ngembeza ila ko kwite ngamukamba ukolije hello okay ngaipembe eze amula manu ndondete ila ya omo titi valentine mutula mo na wendo ayya wela wa monde oh kwa unaambia kumena une ayya omo titi ila aya to mina ngawani kana kilende tikika to mege kinge wendela kai mutu Kaila ba mwa mutu ogila yeda imboka ne bazo koi ndo malaka na sukuma ayela ingale kwa ya wendo so na sukuma ni mwete ndo ni mwendete kana ndi mwende neka muka kwa manza neka muka kwenza ibagene obando wejo kana sukuma ndio nene wanazio mbobe elayo wezukuma imbobe elane wezukuma imbobe siyo ngoni views kwana na statement ya kuya muthenya tini ngwendo bauka nozeki ai wewe wake betike bulani ya wai kwani consumer ona ila yolo Genda mazono ziuma genda chaji osisiele amba ila ndi na ukulia ya mino monte ndomira wale jao o monde wa gala diba ndomira we aye monda kita wala na kaulili kana kwa une tieneo hizo statement za mundu umejuwe na wo ayu mudana walo zindiela na kwene ngia la bantu bambete Gara kaulili kana aye lai ile budi ile mundu umejuwe no ne mbozi na ndenda kuoko tu amuka direct na maumo ma maisha aye la ndwe zile la no ndo umejuwe na nasia wendo wa mundu
yani mundu na mume na mundu na muka ubila no yike mundu ibu mundu umeka komanza mundu mukani okomonela Yaona ni wa wendo. Ane sio yeye yumanza motwana. Erugaza motwana. Aisha ni unirepresent ala ndebo. Wewe wala no kayo. Akana ayo.